cerita Alibaba Bujang Lapuk, ada satu mantra yang dibacakan ketika nak masuk gua. Niat ingsun mata kaji semarengi sing. Orang pun ketawalah, ni apa punya jampi. Rupanya itu jampi betul. Yang mana Piramli ambil daripada ajian Semar Masem. Ni bacaan orang dulu-dulu untuk zaman penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsung amatik aji taming wajah kelambi ku wesi kuning sekilan segi belok kendele otot ku kawat balung ku besi kulit ku tembaga daging ku wajah kap karikup barikut kena mulan wajah inteng mengkangkang. Ditukarkan jadi niat ingsun mata kaji. Tapi dia tukarkan tajwid supaya maksudnya lari. Sepatutnya niat ingsun mata kaji semar ing isin. Itu yang tajwid dia. Tapi dia buat niat ingsun mata kaji semar rengin sing. Makna jadi lain. Niat ingsun, niatlah. Ingsun saya. Niat aku mata kaji pergi mengendap. Semar rengin sing orang berak. Itu dia ajar balik.